Өтүп кеткен адамга намаз окуп багыштаса болобу? Жок, намаз окуп багыштаса болбойт. Намазды өзүбүз окуйбуз, өзүбүз үчүн окуйбуз. Намазды бир гана өзүбүз үчүн окуйбуз. Намазды эч качан бирөөнүн атынан окуп багыштабайбыз. Алардын атынан садака чыгарың, кайрымдуулук кылың, Куран окуң, зикир кылың, тасбих айтың, багыштасаңыз анда дурус. Мен базарда иштегем, бирөөнүн 4 килограмм күрөчү калып кеткен, ошол адамдын атынан ихсан кылсам болобу? Болот, эгерде таппасаңыз болот, аябай дурус. Бирөөнүн ошонун атынан кайрымдуулук кылып коюң. Никени жаңыртып туруш керекпи? Жаңыртып деген сөз өзү суроо дурус эмес. Жаңыртып деген ал бөлөккө баруу деген сөз. Никени бышыктоо деген болсо анда дурус. Дурус, никени кайра бышыктап деген кайрадан нике кыйса болот. Каза намазды куптанда окуш керекпи? Куптанга жетпей калсаңыз качан окуйсуз? Окуш керек. Кайсы учурда болбосун окуш керек. Бирок намазды каза кылбаганга үйрөнүш керек. Азыр мисалы апалар, эжелер, мисалы жашы мисалы 60, 70, 80ге тайып калган апалар, андан ылдыйк эжелер, кыздарыңар, неберелериңер силер сыяктуу намаздардын бир тоонун каза кылып калбаш десеңер, анда азыртан кыздарыңардын, балдарыңардын намазга бекем болушун талап кылгыла. Айткыла, мына мен 20 жылдык каза намазым бар. Мага окшоп түйшүк тартпай, убагында оку деп айткыла. Ассаламу алейкум, ва алейкум. Мен кызымды быйыл жолук орондум. Мектепке уруксат эмес деп жатышат. Өзгөн районда кайсыл жерге кайрылсам болот? 15 сентябрда мектепке барат деп. Эч кандай каршы боло албайт. Каршы чыкканга укугу да жок. Укугу жок. Жолукка каршы чыкканга. Анткени биз укуктуу өлкөдө жашайбыз. Анда эң алгач, чынын айтыш керек, эң алгач баягы жоон санын көрсөтүп жүргөндөрдү жапсын, ылдыйлатсын, юбкасын, этегин ылдыйлатсын. Сөз ошондо турат. Биздин чачын жапкан, денесин тоскон кыздарыбызга асылбай эле койсун. Денеси ачыктарды жаап алсын биринчи. Эч кыжалат болбоң, кызыңыз жолукча мектепке кирет. Мен турмуш курган кызмын. Эгерде бойдок бала менен баш кошсом туура болобу? Ата-энелер каршы кантип көндүрсөк болот? Бул силердин өзүңөрдүн укугуңар. Силердин укугуңар. Бирок 70 өлчөп биргесиш керек азыр кеңешип. Эртең бир сөзү ушунчалык өтүп кетет. Эртең бир сөзү. Сен мага ушундай абалда келгенсиң десе, анда жер жарылбай, сен кире албай калышың мүмкүн. Андыктан 70 өлчөп бир кесип турмушка чык. Ооба, ата-энең туура айтып атат. Ата-энең эртең сенин көз жашыңдын көлдөтүп үйүңө кайра келишиңди каалабай атат да. Ассаламу алейкум, ва алейкум. Биз жашаган үйдөн майда жылан чыгып жатат. Көп түгүнө байланыштуу өлтүрүп жатабыз. Зыяндуулугунан коркуп жатабыз. Өлтүрө бериңиздер, эч нерсе жок. Эми балалап кетсе керек да. Балалап кетсе керек. Болгону бир эле нерсе. Жылан өлтүрөрдө бир аз сак болуңуздар. Эгер жылан өлтүрүп атканда кадыресинде өзүңөрдүн тилиңиздерде Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим көп айтасыз. Эгер жин болсоң, анда кетип кал деп тиесиз. Жылан болсоң деп ананда тийсеңиз, жин болсо түз кетет, жылан болсо соймоң деп кетет. Түз кеткенде өлтүрбөйсүз, соймоңда мындай болуп кеткенде өлтүрөсүз. Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам. Мен жолук ороп 2 жылдан кийин бир себептер менен түшүнбөстүк болуп чечип алып, кайра ородум, тооба кылдым. Аллахымдын мага өкүмү кандай? Мени кечиреби? Алдын ала рахмат. Аллах таалам кечирет иншалла. Эми мындан кийин чечпей келе. Түшүнбөй атам силерге. Апалар, кагылайын апалар. Муну жолук башыңардагы жолук. Азыр намазга турганыңарда жолуңардын кычыгынан бир кыл чач чыгып калса намазыңар бузулат. Мына бир кыл чач бул жака чыгып калса намазыңар бузулат. Бул аура. Бул аурет, өтө уяттуу. Кебиклер чачын мында кыл мынтип. Тияк бияка шамалга учуруп басышы мүмкүн. Бул аурат кадимкидей. Бул аура. Аялдын саны менен жамбашы кандай аврат болсо, чач ошондой аврат айтып коеюн. Билгиле кызыңарды мындай намыска чакыргыла.
Ustaz, tespihinizni beleke bere alasızbı? İyi. Oğluma alıp barıp bereyim, siz de alam. Olmasa dep tileyim, aldın alam. Makul. Azı qarap göreyim, tespihen barıp özü. Assalamu alaikum ustaz. Sizden Allah razı olsun. Amin. Menin singdimdin avsını 10 yıldan beri töröy albay keleyet. Singdim Allah'ın razılık üçün töröp berem dey turabı. Singdime Allah'ın razılık üçün töröp berem. Düşünmedim şu soruğa. Assalamu alaikum. Namazda to'g'ri o'qish uchun o'qish kerakmi arab tilida? Namazды to'g'ri o'qish uchun eng nezi to'g'ri jattash kerak surani. Shashpay, namoz o'qiyvering, biroq bargan sayın taqshalib o'rganish kerak-da. Kebriklar aytadi-da. Men qunut duosin jattay elekmin, namoz boshlaganimga 3 yil bo'lib qoldi, orduna ixlos bilan qo'shib kelatam deydi. Ha 3 yildan beri ne qilib o'tasan? Misali, vrach siz et jebing. Et jeseniz, o tamağınız boğulup kalat. Bilesizmi? Tamağınız boğulup kalat. Kulağınız uqpay kalat. Dese, bunda etni qarap turib, kichine jeybirench deb, "Ne yaxshi ekan. Bundan da etni jeb qo'yasan." Uqpasa uqpaylar qalsin shu quloq deysin. Bo'lsa bo'lib qalsin deysin. 3 yıldan beri qunut duosin jattay elek bayaq. Bir hareket qilib ko'rgadi. Oңайда. Allahu akbar, qul huvallohu ahad, Allohu samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad shuni o'qidi. Jo'q. Men sizlarga oңай yo'lni o'rgataman. Qunut duosi astag'firullah. Bismillah. Allohumma inna nasta'inuk va nastaghfiruk va nu'minu bik va natawakkalu alayk va nuthni alaykal khayr. Şerge çeyin jattan boldu. Bu şerge çeyin okuyuvering. Bir cuma andan keyin, ulandan keyinsin. Nashkuruk ve la nakfuruk ve nakhla'u ve natruku men yefjuruk. Şu yerge çeyin daha bir hafta okuyun. O şerge jattaydı. Andan ayağına çeyin. Allahümme iyyake na'bud ve leke nusalli ve nescud ve ileyke nes'a ve nahfid nercu rahmetek ve nakhşa adabek inne adabeke bil kuffara mulhiq. Бұл дуаны көпчілігі витрде оқылат, болды, başka жақта оқылса болбайды деп düşünüşеді. Қол көтергенде, дастарханның шетінде, намаздың аяғында, елге дуа қылып атқанда дуа қылыш керек бұл дуаны. Бұл дуаны саждада айтыш керек, тахажжудтың саждасында айтыш керек. Қалған оқыбай намазға қандай күні? Oronub namaz оқыбағандарға қандай күні? Oronub namaz оқыбағандарға намаз оқыш керек. Намаз Аллахтың бұйрығы. Ақырет жөнінде айтып беріңіз, Аллах разы болсын. Бұл жөнінде атайын чоң сабақ қылалы. Бұл сұрау емес та жоқ. Мен 5 уақыт намаз оқимын. Ардайым бір жерінде адашам намазымды қайра баштан оқысам болуы. Қартаңырақ оқышет меніңше. Qarlıqtın belgisi de bu. Qarlıq bu ayıq qıstar. Başından okuy verəsin inşallah. Qıcırat bolbon. Men 67 yaşdaman aytdım go. 47 yaşımda namaz okudum. Murunqı namazımda qantip toluqdayım. Qazasını oqıgandı. Düşündürüp berseniz deydi. Kenenirek düşündürüp berseniz. Aytdım go. Bir günde 1 aylık namazın qazasını berseniz böyle bola beradi. Sizler ankeni azan aytpaysızlar, iqamat aytpaysızlar. Biz azan iqamat aytamiz. Bir günlük qaza namazı beriş üçün erkekler. Sizler okuyu beresiz, 1 aylıkta okuyup, 2 aylıkta okuyup, biroq жазып koyup okuşunuz kerekti. Uşuncha namazım ketdi dep. Bagımdatda okuğanızda bagımdatın qazasını, peşinde okuğanda peşinin qazasını, farzın gana okuyu beresiz inşallah. Oşendip qutulun. Assalamu alaikum. Allah sizden razı olsun. Minbar Media'nın YouTube kanalından kaltırbay көрөм. Mümkünçünüz bolsa sizden Kur'an kitabı algım kelep, beleke rahmat. İnşallah berem. Berem inşallah. Жазгүл деген ekan. Koyup koy şu Жазгүл деген ayımga bereriz inşallah. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Atanem çıkıp ketetler namaz okuşpaydı. Emne kılıyor kerek. Ahirette en birinci namazdan suralarımızı estigen sayın atanem üçün korkuyorum. Allah razı olsun. Pampers kiygizip bolsa da okuş kerek. Ana silsil baul kede zara tamçılap durat, kede kan tamçılap durat, kede istihada tamçılap durat. Al bilesiniz özüңөр. Al uçurda oşol çüpürek koyulatda okula beret. Beşimge algan darat kançalık
зара тамчыламактан кан тамчыласа дагы асырдын убагы киргенге чейин дараты бар деп эсептелет. Ошол зара жана кан тамчылаган материал дагы балит деп эсептелбейт. Ошону менен намаз окуло берет. Болгон асыр киргенде материалды алмаштырылат, кайрадан коюлат, кайрадан дарат алынат, ошентип алмаштырылып турулат. Assalamu alaikum. Menin жүрөгүm сыгылып bir сыйра денем муздап өлүм оюма келе берет. Эмне кылсам болот? Аллах разы болсун. Бул жакшы нерсе. Мындай менде да бар. Өлүмдү көп эстейм. Чын. Өлүмдү аябай көп эстейм. Өлүмдү эстөө ал жакшы нерсе. Болгону Аллах Таалага көбүрөөк шүгүр келтиришибиз керек, көбүрөөк тасбих, көбүрөөк истигфар айтышыбыз керек. Өлүмдү көп эстеген жакшы. Мен да көп эстейм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кош келипсиз, рахмат. Жаллабад шаарына биз жарыян окуп Ташкөмүр шаарынан келдик. Маша Аллах. Биздин шаарга да барсаңыз болобу? Жол алыстыгынан көбү келе албады. Сиздин номериңизди алып, проблемаларыбызды айтсак шарият боюнча жооп бере аласызбы? Номериңизди алсак болобу? Азыркы суроом Тоба сүрөсү эмне үчүн бисмиллахсыз башталат? Өмүр рызкыңыз берекелүү, ден соолугуңуз темирдей бекем болсун, ар дайым эл ара. Барам иншалла. Барам, байланышабыз. Кур'андагы Тәуба сүрөсү согушта түшкөн. Согуш болуп турган учурда түшкөн. Согушта эч качан ырайым берилбейт. Ырайым болбойт да согушта. Ырайым бериле турган анда өлтүрүлбөйт. Ошол себептен ал жерде Бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтылбайт да. Ырайымдуу, мээримдүү Аллахтын ысымы менен деп түшкөн эмес да. Бараатым деп эле түшкөн ал сүрө. Согушта түшкөндүгү үчүн бисмиллахсыз түшкөн. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум ассалам. Жаштыкта кылган күнөө иштерибизге башкалардын акына кирип калсак, эми тооба кылып кайрылуунун аксак болобу? Албетте. Эң алгач ошол инсанды таанысаңыз, анда барып кечирим сураш керек. Аны мисалы көңүн ооруткансыз, акарат кылгансыз, ургансыз же урдап алгансыз, ачыгын айтыш керек. Ушу дүйнөдө ачыгын айтып алыш керек да. Анан Аллах Тааладан тооба кылып кечирим сураш керек. Мен айттым. Мен инсанмын. Бирөө айтат. Бир сабагында чыгып бара жатсам, мен сизди башкача адам деп элестетип, кимдир бирөөнүн тилине кирип, аябай акарат кылган этиңизди жегемен. Ошого мен сиздин бүгүн сизден кечирим сураганы келдим деди. Мен кечирдим дедим. Жумага чыгып, мени алдымдан жана аркамдан жамандагандардын баарын кечирдим деп айттым. Силер ошентип койгула. Ошентип койгула. Ассаламу алейкум, устаз. Илим алып медреседе окуйын десем, апам каршы чыгып жатат. Атам окуй бер деди. Апама каршы чыгып окуй берсем болобу? Апамды наразы кылып окусам күнөөкөр болбоймунбу? Апанын ыраазылыгын алыш керек. Чын. Өзү негизи апанын ичиндеги илимди алуунун өзү чоң жетишкендик. Апанын акылын, анын жашоосун, акыл насаатын, керезин, бүт баарын алып алган илимге барсаңар жакшы болот. Апа эч качан бузул дебейт. Биринчи апаңардын акылын уккула, ошону уккула, силерден сураныч. Вакыт болуп калган жокпу? Вакыт болуп калдыбы? Атам жакында каза болду. Кандай амал кылсам атама сообу жетип турат? Биринчиден кагылайын, ошо атаңарды Аллах Таалам өз мээримин алсын. Жаткан жерин бейиш баг кылсын. Атадан ажыроо, энеден ажыроо деген бул оор маселе. Мына азыр арабызда отурушат да мисалы. Атасынан, энесинен ажырагандар, ата энесинен ажырагандар отурат мисалы. Менин да мисалы дайым бир сабагымды бүтүрүп, келип, сөйкөнүп, билинтирбей бир суроо берип, жообун алып, көөнө сөздөрдү жакшы билет эле менин атам. Көөнө эски сөздөрдү ушунчалык терең билет эле. Ушул лексияны ушуну колдонгум келип атат деп сурайт элем. Айтып берет эле, анан ошону колдонот элем. Азыр атам жок. Ыйлайымгеде жалгыз отуруп. Мен ачыгын айтайын. 5 убакыт намаздын фарзынан кийин Субханаллахи ва бихамди, Субханаллахил азим. Субханаллахи ва бихамди, адада халқи, ва рида нафси, ва зината арши,
ve midade kelimatih деген tasbihтерди айтып туруп, анан атама арнаймын. Анткени tasbihtin сообу өтө чоң. Tasbihtin сообу өтө чоң. Багымдат намазынан кийин атам үчүн истигфар айтып, дайым ыйлап дуа кылам. Багымдат намазынан кийин. Анткени Аллах Таала кыяматта бир ата менен бир энеге жаннатты берсе, алар анна лана хада я раб. Эй Раббим, бул бейиш, бул ыраттуу жашоо бизге эмнебиз үчүн, кайсы амалыбыз үчүн берил деп таң калышса. Чында биз мындайга татыксыз элек десе, Аллах бистигфари лакума валадукума. Силер өлгөндөн кийин артыңарда калган перзентиңер менден силердин артыңардан кечирим сурагандыгы үчүн берилди деп атат. Allah'ım atamның günösүн кечир, Allah'ım atamның günösүн кечир деп кыргызча айтуунун өзү ушул истигфар. Түшүндүрө алдым ба? Allah'ım баарыңыздардан разы болсун, абалыңыздарды эң жакшы абалга жеткирсин, эч качан мүдүрүлтпөсүн, кордук көрсөтпөсүн, дайым ушинтип денеңиздер тосук, этегиңиздер узун боюнча таквалык, ыйман, ихлас терең болуп, бардарчылыкта, бакыт турмушта бактылыкта жашоон Аллах Таала баарыбызга насип этсин. Амин. Аллахумма иннака афуун карим. Тухиббул афва фа'фу анна я рахим. Аллахым ушул апалардын, эже карындаш кыздарыбыздын атайын сабакка, таалимге, ыйык жума күнү мечитке басып келген кадамдарын бул дүйнөдө да, ахиретте да кыл көпүрөт эч качан тайгылтпагын я Раббал аламин. Kur'an okup atkan, hadis okup atkan, talim aytıp atkan, zikir kılıp atkan tilderin Allah'ın ölür aldığında da, bu dünyada da, ahirette de жаңылтпагын ya Rabbal alamin. Ömürlerin uzun kıl, den solukların şön kıl, iman ihlasların mından da tereң kıl, denelerin jabı kılıp eteklerin uzun kılgın, ibadatların kemçiliksiz kabul kılgın ya Rabbal alamin. Abalların oңдогун ya Rabbal alamin. Aldılarına koygan iki dünyölük izgi maksatlarını жүзөгө ашыргын. Екі дүниені апат қырсығынан өзін сақтағын, орып жатқандарға шифа берген. Аллахым шайтанның тіліне кіріп, шырдашып, ұрышып, ажырашу деңгейіне жетіп қалған үй бүлелердің арасынан шайтанның азғырын алып таштап аларға ыймандағы ынтымақты бақтырып жашай берген я Раббал аламин. Қарызға батып қалғандардың қарызынан құтылуға адал жолды көрсеткен я Раббал аламин. Перзентсіздерге Аллах Таалам алсаны аман, ден солығы чөң, иманы бекем болған, уыл қыз перзентті аралаштырып берген я Раббал аламин. Өтіп кеткендерімізді Аллах Таалам жатқан жерін бейіш бағы қылғын, қабырларын келен жана нұрду қылғын, талада жүргендердің іштеріне игілік берген, рызқысын мол қылғын, тапқандарына береке берген, қырсық бала афаджаларына сақтағын, бүгінгі сабақты ұйыштырғандардың баарынан Аллах Таалам өзің разы болғын, еш қашан қорлық көрсетпегін, диніңе қызмат қылғандығы үшін бүгінгі сабаққа қызмат қылғандардың ұрпағынан алим аларды хафизалар шығарғын бирахметика я архамар. Аллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.